Onda 92. sam vidio da su počeli tamburaši izlaziti iz Jeste nanjušili onda? sjene, da. I onda sam ja osnovao bil te krapinske tamburaše, onda bilo nas je 8 i dosta dobro to. Imali smo jednog voditelja, pokojnog nažalost Milivoja Arbanasa, koji je znao sa notama, koji nas je učio svirati i pjevati. Tako da smo imali i troglasne, četvrglasne aranžmane pjevačke i sviračke. Jeste vi po uzoru, prosti što vas prekidam, vjerojatno tad na Zlatne Dukate osnovali, ili ko su bili uzori? Ti 92. Zlatni Dukati su bili, ali tad su već, mi smo već tad čuli za Gazde, oni su već bili... Ozbiljno, tad 92. su već bili, čulo se za njih. Pa oni su tad imali 16-17 godina. Ali su ovi, svi ti Slavonci su izašli iz sjene, znači iz Slavonske love, jer Slavonske love su dečki, znači Goran, Darko i Beglajtar, oni sviraju od 75. ili 6. godine skupa. Da. Darko i ja smo skupa vojski bili. Ozbiljno, Darko Ervić. Nemojte reći. Ajde. Gornji Milanovcu u Šumadiji. Opa. Tako smo se i upoznali. 6 mjeseci smo bili skupa. I tako da vidjelo se već onda da ta tamburaška glazba izlazi van, a normalno nisam ja bil sklon tome, ne? Pa zato me baš zanima kako ste preko rokera došli do tambura. Mogu ti reći da me naterala besparica. Skužilo se da se tad u vrećama nose pare. Vidio sam da ovi služuju peneze i onda čak mi je moja žena rekla, mislim, zaista, nikad više ništa ne se statije prilika, ne? I stvarno krenuli su ti tamburaši, krenula i lova, ne? Koliko ste dugo se bavili tom muzikom, takvom tamburaškom? Pa, još i dan danas... Ok, ali gledaj, ovo band šema. Pa to je trajalo tako od 92. do negdje 5. 6. 3-4 godine. To je baš period zlatna koka period. To je bilo, tamburaši su bili strašno postali popularni i počele su te neke autorske pjesme, kada je delal Ivanković sa Dukatima, pa Čiro Gašparac, pa čak Štefiršek. I Kičo. Da ne veli Kičo, Lole, pa onda taj, recimo, Dženka, pa Pavkovićeva Snaša, to su bili hitovi. Dženka je bilo hit koji se svirao tamo, to si je danas ta pjesma ne postoji, dobru lovu, ako si to znao. Dženku, da. Tako da tu je dosta i Uvodić na tome bil, zaslužen s obzirom da se to, onda nije bilo još 50 televizija, nego jedna, pa kad se neke na televiziji pojavilo, to su svi znali. I uglavnom je bilo je jedno doba, jer je to već taj rat nesretni počeo ići prema kraju i tu je neka euforija tamburaška. Poslije je to stalo, nije to bilo ni blizu. Ja sam počeo 2002. Ja sam već zakasnio na taj val. Ja sam onda delal na radiju Kaj 93. 4. kao tehničar i glazbeni urednik. Kad je došao Mihovec k meni prvi put, Mihovec je došao sa Zbog tebe sam to što jesam. I predstavljati neki dečeci, te Gazde, ne? I oni su to stvarno, je bilo, u to doba kako su Gazde svirali je bilo potpuno drugčije od svih drugih. Oni su bili kao rokeri na tamburama, ne? I tako su se i ponašali. Bili su mladi dečki, bili su fletni, bili su brzi, imali su tu Šljivca koji je i Mikija, jednog fenomenalnog. Jer ovi Miki i njegovi, oni su bili starog tipa. Da. Fenomenalni, pa tamburaši, ali za jednu onako, kako bi rekao, malo starinsku. Pa naslanili se na Bogdana i Janiku na tu tradiciju. Ovo je bilo neke potpuno, Gazde su bili fenomen. I meni se to odmah dopalo i vidio sam da s toga neki. Onda smo počeli svi mi polako svirati te sve, i rock i neke druge stvari na tamburama, ne samo Bogdana. Ne. Tako je to krenulo onda 90. Da.